Inama nkuru yiga iby'umutekano Kinshasa yatumijwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku itegeko ridasanzwe ahaye Minisitiri w'Intebe Jean-Michel Sama Lukonde yo gutumizaho ndetse no guhuza abafite aho bahuriye n'ibibazo byose bikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeje kumvikana hagati y'umutwe nyeshyamba za M23 n'igisirikare FARDC ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyagarutse kuri zimwe mu ngingo zikomeye cyane zerekeye imyanzuro idasanzwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaje kubafatira umutwe nyeshyamba za M23 ngo hayikaze ku mirongo migari na politike y'amakuru mashya y'ibikomeje kuvugwa hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Byinshi biri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu umutwe nyeshyamba za M23 ni uri kugenzura ibice bigari byinshi muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi ndetse na Rucuru. Nyuma tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu isa nk'iyabaye inzira yo kwigarura ibice bikuru biremereye ndetse bifite byinshi bivuze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni insinzi ikomeye cyane hereye Bunagana ikomereza Canzu, Urunyoni, ibice by'ikigo cya Rumangabo, Rucuru Centre Kiwanja ndetse na groupoma ya Kibumba iherutse gufatwa ku munsi w'ejo, aho inyeshyamba za M23 zakiranywe ubwuzu n'urukundo n'abaturage baturiye Kibumba bazana amata nk'ikimenyetso cyo kubakira ndetse no kubashimira ko babohoye ingoyi y'inyeshyamba za FDLR hamwe bari bamazemo imyaka irenga 18. Kugeza kuri ubu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugorwa no kugena imirongo migari y'ibitekerezo bigomba kugenderwaho mu burasirazuba bw'igihugu cye, ndetse akomeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu rugamba mu gihe nyamara ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaragara nk'inyantege nke imbere y'amaso y'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Kuri ubu umutwe nyeshyamba za M23 wegereje Goma mu birometero bike cyane ndetse imirwano ikomeje hitwa Inyundo. Bakaba ari byo byaje kwa bigaruko na Perezida Emmanuel Macron wongeye gushyigikira bikomeye cyane umutwe w'inyeshyamba za M23 mu nzira bihaye kuganira na leta ya Kongo. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje ko ahagaze ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda n'umutwe nyeshyamba za M23, avuga ko iki ingingo zirimo kohereza umutwe ingabo z'akarere mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo gukemura ibibazo by'umutekano muke uhari, ndetse wongera gushimangira kare mu murongo w'inyeshyamba za M23 zisaba guverinoma ya Kinshasa gushyira hasi intwaro bakaganira ndetse bakajya ku meza amwe n'ibiganiro no gushoza ibibazo byose bikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Macron yakomeje ku bibazo byo muri Kongo ubwo yarari bari muri Indonesia aho yitabiriye inama yahuzaga abakuru b'ibihugu 20 bikize kurusha ibindi mu isi bizwi nka G20. Ni inama kandi yanitabiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'umuyobozi wa komite y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yiga ku cyerekezo cy'urwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe iterambere AUDA NEPAD nk'uko uyu muryango uzwi, ndetse akaba yaratumiwe i Bali muri Indonesia muhagararo n'umuryango ndetse ugamije iterambere rya Afurika muri rusange. Perezida Emmanuel Macron ubwo yagezaga ijambo kuri bagenzi be yibukije ko muri Nzeri uyu mwaka yahuye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda cyo kimwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa baganira ku mwuka mubi hagati y'ibihugu byabo. Umwe za Amerika na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse bagaragaza ko akomeje kugenda agerageza kuba umuhuza hagati y'izi mande ebyiri izombe. Emmanuel Macron aragaragaza ko yaganira na Kagame na Tshisekedi mu minsi itambutse ndetse akaganira na Perezida William Ruto, arashima ko uyu wa nyuma ndetse agaragaza ko ubwitange yagiye agaragaza mu guhuza bino bihugu bibiri byombi bikugerageza gutanga umutekano ndetse n'ituze, nubwo bikomeje kugaragara ko mu burasirazuba bwa Kongo ikibazo cy'umutekano muke cyo gikomeje kuba ingingo ya mbere. Macron aragaragaza ko kubwe abona harakwiye gukorwa igikorwa cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse yitsa cyane ku biganiro bya Nairobi na gahunda yo kohereza umutwe w'ingabo z'akarere mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ndetse agaragaza ko hari inzira ishoboka yo guhuza akarere hashingiwe ku biganiro bya Nairobi bishyigikiwe, ndetse ibyo kagaragaza ko bifitanye isano ya hafi n'umuryango w'abibumbye kandi bishyigikiwe n'umuryango w'abibumbye mu rwego rwo kohereza iby'igihe gito muri Kongo igice kinini cy'ingabo z'akarere zigizwe n'iza Kenya ndetse n'izindi ngabo zikomeje koherezwa hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Macron kandi abwiye bagenzi
bagenzi bo muri G20 ko ibihugu byinshi bigize akarere Kongo n'u Rwanda bihereremo nabyo byagaragaje ko byiteguye gutanga umusada mu rwego rwo kugarura umutekano mu mijyi myinshi cyane wa Bunagana n'indi mike, bityo bigatuma imitwe y'inyeshyamba ya M23 ihava muri rusange. Yavuze ko ibi ari byo bizatuma habaho kugera ku nzira ya politiki igomba kuba iya mbere mu guhosha amakimbirane akomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika haranira demokarasi ya Kongo. Perezida Emmanuel Macron kugira ngo iyi ntego igerweho yavuze ko yishyigikirije ba Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bafite umuhate muri iki gihe, ndetse yashimye kandi Perezida William Samuel Ruto kubw'ingabo za Kenya maze kohereza muri Kongo Kinshasa, ndetse bamaze kugera i Goma ashimangira ko Ubufaransa buzakomeza kuba hafi y'iriya gahunda yo kohereza ingabo ndetse no gufasha abafite ubushake mu kugera ku gisubizo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje gufata mbere gufata ibice bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, nako kandi ukomeje kurwanya byimaze ingabo za leta ya Kongo kufata n'imitwe yitwaje intwaro iyogoza uburasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri ubu umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kwibandwaho ndetse ukomeje kugaragazwa nk'urugero nakuka rw'ibangama, ndetse uyu mutwe w'inyeshyamba ukomeje kugenda ugaragazwa ko wakomeje gukora ibishoboka byose mu guhangana ndetse no gushyira imbere politike idasanzwe yerekeye imirwano hagati yabo n'ingabo za leta Kongo FARDC. Ariko kandi ibiva ku rugamba birahishura bikanagaragaza ko umutwe w'inyeshyamba za M23 kuri ubu ufite intego karundura ndetse ukomeje kuza ku mwanya w'imbere mu gufata ibice bikomeye cyane mu mirwano bakomeje guhanganamo na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Kongo Kinshasa kandi nubwo ikomeje gushyira imbere politike y'imirwano ndetse mu nama idasanzwe y'umutekano yiga ku byakorerwa uburasirazuba bwa Kongo, Emmanuel Macron ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo baragaragaza ko igikenewe cya mbere cyanyacyo ari uguha abaturage sekirite ndetse n'umutekano kumva batekanye mu bice byose by'uburasirazuba bwa Kongo, ahagaragaza ku mutekano muke n'ubundi ukomeje kuba ingorabahizi ndetse n'imbogamizi ku baturage baturiye uburasirazuba bw'iki igihugu, aho kandi M23 yakomeje kugenda igaragara nk'igisubizo rukumbi cy'ibibazo no kwitana ba mwana hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo za leta ya Kongo FARDC bakomeje gushinzwa gukorana bya hafi n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse no kugana na leta y'u Rwanda mu bufasha ukomeje guha umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi ni ibitangazwa bikavugwa n'abayobozi ba Kinshasa biterwa utwatsi n'abayobozi ku mpande z'igihugu cy'u Rwanda bagaragaza ko ubushotoranyi bukomeje kuvugwa ku rwanda rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo bushobora kubasha kugeraho ndetse no kubagezaho mu gihe bakigaragaza ko bashyigikiye politike y'imirwano, ndetse mu gihe bikigaragara ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyigikiye inzira y'imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu umutwe w'inyeshyamba za M23 uri kugenzura ibice bikomeye cyane ndetse byegereza gufata Goma mu mujyi mukuru barwa mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse urimo abarenga miliyoni b'abakongomani ingeri zose, ndetse kandi biratangazwa ko uyu mujyi bashinzwe kuwurinda bakomeje kuwutererana bigira mu nkambi ya Kanyarucinya, ndetse kandi bakomeje gutanguranwa n'abaturage guhunga. Ibi byose akaba ari ibikomeje kuvugwa ndetse bikagarukwaho n'abayobozi mu bya politiki umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse na Komanda General Sultani Make ugaragaza intege nke z'igisirikare cya Kongo FARDC.